Adik nan jauh apa kirim bunga, layu kok jua diganti. Adik nan jauh apa kirim bunga, layu kok jua diganti. Tipi baju dek mananti, adik nan kandung indah datang. Tipi baju dek mananti, adik nan kandung indah datang. Suami istri hendaknya seperti kun kal yadain, jadi seperti kedua tangan, saling mengerti, saling memaafkan. Ora hina wong sing jaluk maaf, ora ina wong kang maafaken. Justru yang memaafkan itu derajatnya lebih tinggi, sangat-sangat mulia. Minta maaf terpuji, memaafkan sangat terpuji, karena memaafkan sifat Allah, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya terima nikah dan kawinnya Ramayanti Primadewi binti Bapak Hasanuddin halal dan syah untuk diri saya dengan mas kawin berupa emas 25 gram dibayar tunai. And I'll fall on my knees. Tell me how's the way to be. Tell me how's the way to go. Tell me all that I should know. And I'll fall on my knees. Tell me how's the way to go. Tell me how's the way to be, to evoke some empathy.